U moderno doba, teško je povjerovati da na svetu i dalje postoji zastrašujući rituali i običaji koje neke kulture ili još uvek postojeća plemena poštuju. Ovo su neki od najčudnijih stvari koje opstaju i dalje u određenim dijelovima zemaljske kugle. Pleme Dani, narod Dani, koji živi na zapadnom delu Nove Gvineje, imaju zaista jedinstveni proces žaljenja za mrtvima. Tradicija među starijim ženama je da seku delove svojih prstiju da bi pokazali kako žale za smrću voljene osobe. Burgos, Španija. Tradicionalno nazvan El Salto del Colacho ili đavolji skok, praktikuje se u Španiji u mestu Burgos. Muškarac obučen kao đavo skače preko beba rođenih te godine. Tu je katolička tradicija čišćenja beba od prvog greha, a na taj način im se daje zaštita za ostatak života. Narod Toraja. Narod Toraja iz južnog Sulawesija u Indoneziji imaju jako čudan i kompleksan običaj. Naime, svake godine tokom ceremonije čišćenja leševa vade se mumificirana tela njihovih voljenih, daje im se hrana, oblače se u novu odeću i sa njima se prošetaju kroz selo, a potom ih vraćaju u grobove. Pleme Yanomamo. Pleme Yanomamo je jedno od onih kultura koje antropolozi vole da proučavaju, jer je njihova kultura odlično dokumentovana. Oni žive u Amazonu, a oplakuju svoje mrtve tako što ih kremiraju, pomešaju njihov pepeo sa pićem, a potom ga popiju. Na taj način, duh voljenih i dalje može da živi sa njima. Pleme Vogeo i Marduđara. Ova plemena sa Nove Gvineje imaju bizarni običaj ritualnog izazivanja muške menstruacije. Pošto je to fizički nemoguće, oni seku penis da bi tako imitirali menstruaciju. Postoje brojna objašnjenja ovog običaja, ali najčešće se vezuje sa ritualom pročišćavanja. Pleme Sabalija. Ova ceremonija je jedinstvena među balinežanskim hinduistima i simbolizuje prelaz iz životinje u čoveka, a zubi su za njih i simbol ljudskih zla, kao što su bes, požuda i pohlepa. Pleme Tapirape. Ideja da dete može da ima više očeva ukorenjena je u ovom plemenu i veruje se da svako dete ima karakteristike svih muškaraca sa kojima je majka spavala. Također, veruje se da će biti jače što više semena tečnosti biva uključeno u njihov nastanak. Ovo pleme dozvoljava i homoseksualne veze i dozvoljeno je da svaka majka ima najviše 3 dece. Pleme Šerpa. Mnogi su čuli za poligamiju, ali nisu za poliandriju. Ovaj termin označava da žena može da ima više muževa, što je prilično rasprostranjeno u regionima sa ograničenim resursima. Recimo, kada bi se zemljište u ovom plemenu iz Nepala delilo među sinovima, onda njihovoj zajednici ne bi ostalo dovoljno zemlje, zato se braća žene istom ženom, brinu se o njoj i njenoj deci. Tamilski Hindusi. Oni na svom festivalu zvanom Taipusam praktikuju bušenje jedni drugih. Na festivalu se slavi Hindu, boginja ljubavi, zvana Parvati, koje daje Muruganu, bogu rata, koplje da uništi demona. Oni slave ovaj događaj ili nošenjem tereta na hodočašću ili bušenjem kože. Šija muslimani. Na 10. dan Muharama, prvog meseca islamskog kalendara, šija muslimani praktikuju ritual samopoveđivanja i na taj način oplakuju smrt Muhamedovog unuka. Neki seku glavu da bi pokazali svoju tugu, jer nisu bili tu da prihvate smrtonosni udarac umjesto njega. Jako jezivo. I da, ukoliko vam se dopao video, ne zaboravite da bacite like, a ako vam se baš dopao, ostavite i subscribe. Hvala vam puno i vidimo se u sljedećem klipu.